Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze bakozi ba Deep Secret TV, aho muri hose mukomeze mugubwe neza kandi n'ibyo muri gukora bikomeze bigende neza. Hanyuma kandi ku muntu bitameze neza nababwira ngo yihangana kumere hasengeze Imana, wenda ko no mu masaha ari imbere biraza kugenda neza. Hanyuma nk'uko bisanzwe muri aka kanya tubazanye amakuru atandukanye, aho tugiye guhera ku cyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaba yavuze ku mpunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yasabye umuryango mpuzamahanga kureka kwikoreza u Rwanda ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo, bitsabe byose zikavanwa mu Rwanda zigasubizwa mu gihugu cyazo. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri wa mbere tariki ya 9 Mutarama 2023, ni nyuma yo kwakira indahiro ya Dr Kalinda François Xavier aheruka kwinjiza muri Sena y'u Rwanda. Kuri ubu igihe kimaze kuba kirekire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda barebana y'ingwe, ahanini bitewe n'ibibazo by'umutwe wa 23. Umutwe umaze amezi menshi uhanganye mu mirwano n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, ibituma Kongo idahwema gushinja u Rwanda kuba ari rwo gufasha uyu mutwe. Abategetsi ba Kongo kandi bamaze igihe bengeza imvugo zigaragaza ko abagize 23 ari abanyarwanda, bityo Kongo bagomba gusubira iyo baturutse. Ni ibirego byanasamiwe hejuru n'ibihugu bitandukanye kuri ubu bikomeje gushyira igitutu ku Rwanda birusaba kureka gufasha uyu mutwe wa 23. Leta y'u Rwanda kandi ku rundi ruhande ntiyahwemye kugaragaza uburyo idafite aho ihuriye na 23, ikavuga ko ikibazo uyu mutwe ufitanye na leta ya Kongo ari icyabo ubwabo nk'abanyekongo bagomba gukemura. Ibyo Perezida Paul Kagame yongeye gushimangira kuri uyu wa mbere. Umukuru w'igihugu kandi yasobanuye ko abaturage ba Kongo bakomeza kwitwa abanyarwanda ari abamaze imyaka magana bahindutse abanyekongo kubera impamvu z'amateka. Yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kurebera iki kibazo cy'impunzi z'abanyekongo rucumbikiye rukomeza kuryozwa nyamara bari mu gihugu kuko iwabo biri mu burenganzira bwabo. Yagize ati twagiye twakira impunzi ziturutse mu bice bitandukanye kubw'impamvu zitandukanye, ariko hari ubwoko bumwe bw'impunzi ntekereza ko tutazakomeza kwemera. Yagize ati ntitwakomeza gucumbikira impunzi duhindukira tukaryozwa impunzi zatewe n'ivangura rishingiye ku moko riri mu kindi gihugu, ariko tugahindukira tukaba ahantu ho kujugunya abo bantu bari kuvutswa uburenganzira bwabo. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko mu myaka ishize ikibazo cya ziriya mpunzi u Rwanda rwakigejeje kuri leta ya Kongo, by'umwihariko kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yageraga ku butegetsi hari mu mwaka wa 2019. Icyo gihe ngo yamubwiye uburyo cy'u Rwanda rwatekereje guhazira mu nzu bw'enegihugu mu rwego rwo kuzitura umutwaro zimaranye imyaka 20, gusa iyo gahunda ikaza gukomwa mu nkokora n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ngo yari uko ziriya mu nzu ubwazo zidashakaga ubwenegihugu bw'u Rwanda, dore ko bamwe bifuzaga gusubira iwabo mu gihe abandi bifuzaga kujya mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Perezida Kagame yavuze ko akigeze kiriya kibazo kuri Tshisekedi ngo yamwemereye kumufasha, gusa nyuma akaza kumuhinduka kugeza ubwo Kongo itangiye kuvuga ko abagize 23 ngo ari abanyarwanda. Yavuze ko igitangaje hari ubwo abayobozi ba Kongo bagaragaza ubushake bwo kuganira na 23, ariko bakifuza kubikora rwihishwa ngo kugira ngo nihagira ikiba baze kubyegeka ku Rwanda. Ku bwa Perezida Kagame ngo u Rwanda ntiruzakomeza kwikorezwa umutwaro wa ziriya mpunzi ku bibazo biri muri Kongo, nyamara naho ruhuriye nazo. Yavuze ko kimwe mu byo u Rwanda ruzakora mu rwego rwo kugaragaza ko naho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo ari ubw'umuryango w'abibumbye impunzi z'iki gihugu rucumbikiye rwakomeje kwikorezwa hanyuma ukajya kuzirindira mu gihugu cyazo. Yagize ati ibi bizahera mu kubwira aba bantu batekereza ko ibibazo bya Kongo ari iby'u Rwanda aho kuba ibya Kongo. Ni mbere na mbere muvana abanyekongo hano, ababaza hano buri munsi bitewe n'ibikorwa bya guverinoma n'inzego runaka. Uzambwira uti guverinoma ntabwo ikora neza ibi cyangwa biriya, ariko ibyo nabyo ntabwo bindeba. Niba ushaka ko biba ikibazo cyanjye nawe ni ikibazo cyawe, ariko nanga ko u Rwanda rukomeza kwikorezwa uyu mutwaro. Mubakure hano mubajyana ahandi mushaka cyangwa mubasubize muri Kongo abariho mubarindira. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko kuri ubu u Rwanda rukomeje kwakira izindi mpunzi nyinshi zo muri Kongo ku buryo rumaze kugira izibarirwa mu 80. Ngaye nguko reka dukomeze n'andi makuru.
Mu yandi makuru ngo kajugujugu ya FARDC mu bwoko bwa Mayi 23 ngo yarashwe n'inyeshyamba za M23 maze igwa ahitwa Kabindi muri teritwari ya Rucuru ku itariki ya 14 Kamena 2023. Iyi ndege yari yagize uruhare mu gitero cya bombe ku birindiro bya M23 muri Cengeriro, agace kagenzurwaga na M23. Muri kajugujugu harimo umunyekongo n'abageorgia babiri bahise bapfa ku kanya. M23 yatangaje nyuma y'amasaha make kajugujugu ya FARDC iguye ko bakoresheje imbunda ya RPG 7 mu kuyimanura, ariko haje andi makuru atera gushidikanya ku byemejwe n'uyu mutwe. Ni amakuru agaragaza muri raporo iheruka gukorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye nayo itavugwaho rumwe, aho zemeza ko ziyakisha ababyiboneye n'amaso, harimo n'abari bari muri kajugujugu ya MONUSCO yari iherekeje kajugujugu ya FARDC, bavuga ko habanje kugaragara umwotsi wera mbere y'uko kajugujugu ishya. Izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye rero zibishingiraho zivuga ko kajugujugu bishobora kuba yararashwe na misile mu bwoko bwa Soeya iraswe mu kirere ivuye ku butaka, no kuvuga ubwoko bw'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere, cyangwa hakoreshejwe imbunda nini yo mu bwoko bwa heavy machine gun. Ku rundi ruhande ariko izi mpuguke zirasaba andi maperereza kugira ngo hamenyekane neza ubwoko bw'amasasu yarashwe indege, nk'uko urubuga politico.cd rukomeza ruvuga. Bisobanura ko M23 itaragira mu bubiko bwayo izi ntwaro zikoreshwa mu bwirinzi bw'ibitero byo mu kirere hakurikijwe inyandiko zerekeye intwaro ziremereye bizoroheje M23 ifite. Niyo mpamvu rero ngo bakeka ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo cyaba aricyo cyahanuye iyi kajugujugu cyangwa kigafasha M23 kuyimanura. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kimwe n'ibihugu byinshi by'uburengerazuba mu minsi ishize bikaba byarashyize u Rwanda mu majwi birusaba guhagarika gufasha umutwe wa M23. Ku ruhande rwarwo nyamara u Rwanda rwo ruhakana ko rutera inkunga umutwe wa M23, ahubwo rugashinja leta ya RDC gukorana n'umutwe wa FDLR nk'uko byanemejwe n'izi mpuguke za Loni wiganjemo basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda, kandi ufite intego yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ngaye makuru twari tubafite muri aka kanya, mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe ku batarabikora, munadukoresha ku nkuru zacu. Muramugize neza, Imana ibahe umugisha na mutaha. Yuko rero reka tubashimire kuza kubana natwe, nyaboneka nawe turakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.